ассалому алейкум бинандаҳои арҷманд. барномаи навбатии иттилоотию таҳлилии набзи зиндагӣ манзури шумост. ин барномаест ки дар ҳамкорӣ бо стансияҳои телевизионии мустақили тоҷикистон таҳия мешавад ва маводҳои онҳо дар барнома ҷой дода хоҳад шуд. имрӯз мо дар мавриди рушди минбаъдии соҳаи тухмипарварӣ дар тоҷикистон суҳбат мекунем. мавзӯи тухмипарварӣ ва ояндаи он ин соҳа чӣ мушкилиҳо дорад? Чӣ тавр тухмиҳои ватаниро ҳифз кард? барои дастгирии соҳаи тухмипарварӣ кадом корҳоро ба сомон расонидан лозим? рушди тухмипарварӣ мавзӯи доманадор буда коршиноси барнома директори филиали маркази такмили ихтисоси кадрҳои комплекси агросаноатии донишгоҳи аграрии тоҷикистон дар вилояти суғд бобоҷон домуллоев онро таҳлил мекунанд. аз ҳама муҳим барномаи мо коршинос дорад ва он нафароне ҳастанд ки мо онҳоро ба студия даъват мекунем ва бобати ин мавзӯъ суҳбат мекунем. онҳо нафароне мебошанд ки ба мавзӯъ ворид ҳастанд ва онро аз дохил таҳлил карда метавонанд. аз онҳо мо роҳҳои ҳалли мушкилоти мавзӯъро пурсон хоҳем шуд. инак мавзӯи тухмипарварӣ ва ояндаи он дар баррасии коршиноси барнома директори филиали маркази такмили ихтисоси кадрҳои комплекси агросаноатии донишгоҳи аграрии тоҷикистон дар вилояти суғд бобоҷон домуллоев, хуш омадед мегӯям шуморо. Ташаккур. ва рости мавзӯе ки мо интихоб кардем як воқеан ҳам доманаш васеъ. шумо мутахассиси ин соҳа ҳастед. ман шуморо солҳои зиёд медонам ки дар ин соҳа фаъолият доред ва ман нахустин саволи ман аз боби мушкилӣ аст. барои чи аз мушкилӣ? мо аз дастовардҳо огаҳ ҳастем. воқеан ҳам дастовардҳо ҳамешагӣ давоми масалан 30 соли истиқлолият мо марҳила ба марҳила ба дастовардҳои назаррас дар ин самт ноил шуда истодаем. замоне буд ки умуман хоҷагоҳии тухмипарварӣ бисёр ҳоли хароб доштанд. гуфтам ки фалаҷ буданд, аммо ин гӯем барномаҳо ва қонунҳо қабул шуданд ки ин соҳа ривоҷ ёбад. имрӯз соҳаи тухмипарварӣ махсусан дар вилоят чӣ мушкилиҳо дорад? марҳамат. албатта соҳаи тухмипарварӣ яке аз соҳаҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ ба шумор меравад, чунки аз он ки мо чӣ хел тухмӣ истеҳсол мекунем, чӣ хел тухмӣ кишт мекунем, ҳосилнокии зироатҳо вобастагии хеле калон дорад. барои он ки соҳаи кишоварзӣ рушд ёбад, мо бояд ба ҳамин соҳаи тухмипарварӣ диққати махсус диҳем. албатта тухмиро олим ихтироъ мекунад, яъне дар асл ихтироъ мекунад. пас аз ихтирои он вақте ки ба вай патент дода мешавад ва ба талаботҳои замонавӣ рост меояд, пас олим аз рӯи тухми аслии худ тухми элитаро ба хоҷагиҳои тухмипарвар барои зиёд намудан мефиристонад. вақте ки хоҷагиҳои тухмипарвар ҳолати молиявишон дуруст аст, ташкили кор яъне дуруст ба роҳ монда шудааст, мо метавонем тухмиҳои баландсифат истеҳсол намунем. чунин хоҷагиҳо дар ноҳияи бобоҷон ғафуров, хоҷагии ба номи ва ҷамъияти саҳомӣ ба номи Урим Хоҷаев, ҷамъияти саҳомӣ ба номи Абдурrahim Ҷумаев, инчунин дар ноҳияи Ҷаббор Расулов хоҷагии деҳқонӣ Якатут бисёр нишондиҳандаҳои баланд ба тухмиҳои баландсифат солҳои охир истеҳсол карда истодааст. дар соҳаи тухмипарварии ғалладонагиҳо агар мо гӯем агар кооперативи истеҳсолии Чоркӯҳ хеле ба нишондиҳандаҳои баланд ноил гарда истодааст ва таъминоти хоҷагиҳои вилоят бо тухмии гандум дар сатҳи баланд гузошта шудааст. мана ноҳияҳои Спитамин, ноҳияҳои Ҷаббор Расулов, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки имрӯз аз 35 то 45 сенер ҳосил гирифта доданд ва худи шаҳри Исфара ба ҳисоб миёна аз 50 сенер гузаштааст. ин хизмати ҳамин тухмие ки дар хоҷагии деҳқони Чоркӯҳ ба роҳ монда шудааст, ин хеле хизмати калон дорад. ташаккур. ба андеши шумо муваффақияти онҳо дар чи аст? масалан дар вилоят агар хито накунам 27 хоҷагии тухмипарварӣ амал мекунад. фарз кардем ман чуноне ки гуфтам, олим тухми аслии худашро ихтироъ кард. қобилияти ҳамин тухмӣ фарз кардем 70 центнер гандум доданаш дар кор. барои он ки мо 70 центнер ҳосил роёнем, барои мо агротехникаи парвариши ҳамин зироата сатҳи баланд мондан мо дар кор. фарз кардем вай ба сари вақт обёрӣ кардан дар кор, меъёри зарури ки нуриҳои минералӣ додан дар кор, азот, фосфор, калий додан дар кор, муҳлати муқарраршуда вай ғун доштан дар кор вая ҳамаша
тоза каранда кор, калибровка каранда кор ва ё дору каранда кор ва вақте ки ҳамин чораҳои агротехникӣ риоя карда мешавад, сифати тухмӣ баланд мешавад. Агар вақте ки хоҷагиҳо хоҳед нахоҳед рафта тухмӣ мегиранд, нархи ин тухмиҳо нисбати тухмиҳое ки муқаррарӣ ҳаст наздик 1 баробар қиматтар. Вақте ки деҳқон мебиёраду ҳосили баланда мегирад, бинобар ҳамин бо вай рафта аз ҳамон хоҷагӣ мегирад. Яъне алоқаи байни истеҳсолкунандаи тухм ва хоҷагиҳое ки онро истифода мебарад хеле мутобиқ карда шудааст. Агар ҳамин чиз заиф бошад, мо метавонем ин вақт ба ҳолати молиявии хоҷагии тухмипарвар вазнин мешавад, тухми истеҳсол кардагиша фурӯхта наметавонад, чунки хоҳед нахоҳед деҳқонҳо ҳамон тухме мехаранд ки сифаташ ба талаботи имрӯза ҷавобгоҳ бошад. Бинобар ҳамин ман ҳаминро таъкид кардани ҳастам ки хоҷагиҳои тухмипарвар аз болои кори хоҷагиҳои тухмипарвар ҳамон олиме ки ҳамин тухме интихоб кардааст ё ташкилоте ки ҳамин тухмиро фурӯхтааст бояд назорати доимӣ бурднаш зарур, ҳамкорӣ карданаш зарур. ва дар ҳамин маврид мо метавонем тухмиҳои баландсифат истеҳсол намоем. Биле, ташаккур. ман як нуктаро гуфтани ҳастам. аз ҳамон 27 хоҷагии тухмипарварие ки дар вилоят амал мекунад, 20 он самти пахтакорӣ ба гӯем намуди фаъолияташ. саволи ман дар мавриди зироатҳои сабзавотӣ ягон ишора нашудааст. вазъи тухмиҳои ин намуди зироат имрӯз чӣ гуна аст? албатта соҳаи сабзавоткорӣ ва аксарият хоҷагиҳое ки бо тухмипарварӣ бо истеҳсоли пиёз, бо истеҳсоли боимҷон, бо истеҳсоли помидор машғул мебошанд, инҳо асосан дурагоҳҳои хориҷиро васеъ истифода мебаранд. мо ҳозир иқтидори истеҳсол намудани дурагоҳҳо ва имкониятамон нест. барои чӣ? чунки ин ба як лабораторияҳои махсус зарур, олимон сахт кор кунашон дар кор. бинобар ҳамин аз ҳамин ҷиҳат дурагоҳҳои хосияташ аз чӣ иборат? шумо ҳамин аз дурага ҳамин соли истифода буригитон ба ҳосили баланди сифати баланд ки мегиред. лекин ҷиҳати манфии ин аз он иборат аст ки аз дурагоҳҳо мо тухми гирон наметавонем. дурагоҳҳо деҳқонҳоя маҷбур мекунанд ки ҳар сол рафта аз ҳамон намашчӣ буд вай аз ҳамон кадом ташкилотҳое ки ҳаст харидорӣ намояд. яъне як карата як бор мекунад, аз вай тухми гирифта намешавад. бинобар ҳамин олимои худмондаам ҳаст, навъҳо монда дар Истаравшан монда хоҷагии сабзавот, хоҷагии деҳқонии Тӯйчибой ҳаст. инҷа ҳамон тухми пиёз, тухми помидор санҷида шуда истодааст. ташаккур. як нуктаро як мусоҳибаро ман ба шумо нақл мекунам. бо як деҳқоне дар деҳаи Очиқалачи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров суҳбат кардем. гуфтам ки ана ҳамон помидорҳои бисёр бомаззаи Очиқалачи куҷо шуданд ки масалан маззаи дигар доштанд. гуфтанд ки тухм ҳаст, тухмӣ ҳаст, аммо фурсате ки масалан бояд як нашъу намо гирад, чанд соли охир як гармсел ё ягон фавқулода як ҳодисаи табиӣ шуда истодааст ки ман ҳамон ҳосиле гирифта натавонистам. бинобар ҳамин аз дигар тухмиҳое ки он чизе ки шумо гуфтед як карата, яъне аз он аллакай дигар тухми гирифта намешавад, истифода мебарам. ва ин ҳам сифати маҳсулоти маро гӯем то деҳ фарз кардем вақте ман помидорро аз майдон кандам, метавонад қариб 3-4 рӯзи дигар масалан ҳолати гӯем худашро сифати худашро нигоҳ дорад. ва ман суоли навбатии ман аз шумо дар мавриде ки чӣ гуна тавонем ки воқеан мо ана ҳамон тухмиҳои ватаниро ҳифз кунем. сухан дар бораи он ки шумо гуфтед ки дар яке аз мушкилоти мо ин набудани масалан он лабораторияҳое ки ташхисгоҳҳое ки дар он ҷо масалан процесси дурагакунӣ ё чизи дигар гузаронда мешавад. яъне мо олим дорем, аммо лаборатория надорем. мо чӣ гуна тавонем ки воқеан ана ҳамин тухмиҳои ватаниро ҳифз кунем? албатта яъне деҳқон вобаста набошад аз берун. тухмиҳои ватание номаш чӣ буд, ҳимоя кардан зарур. чунки чуноне ки шумо гуфтид манам медонам, ин тухмиҳо бояд ин ки фарз кардем якум сол коштан мумкин. аввал элита мешинонид, гашта дуюм сол мекорид репродуксии якум мешавад, сеюм сол мекорид репродуксии дуюм мешавад, чорум сол ба репродуксии се мешавад. вақте ки репродуксии се шуд, ин мондагӣ шартланиша шинондан мумкин не. бинобар ҳамон деҳқоне ки ҳамин тухмчагӣ ки машғул аст,
باید هر سال همین تخمیه از جایی از همون اگر این پمیدور گیریم اگر از پمیدورایی که بسیار شکلشان جایی از همین از پستر باشد گرفتنشان در کار همین تخمه ایواز کرده ایستادنشان در کار یعنی نامش چی بود و میگفت که ادبار میگفت نامش ادبار کرد سرچین کرده سرچین کرده همین نگاه داشتنشان ممکن افسوس که ما همون دهقانا همین کار به وایشان نیست نامش چی بود وقت ندارن یا حوصله نیست نه همین کارگی شناس نیست چون که اگر پیش اگر ما گوییم اگر خواجگیان ده خواجگی ها بسیار کلام بود خواجگیان ده یک تا متخصص ساحه فقط تخمچگی مشغول بود حاضر کن مونده 70,000 خواجگی دهقانی هست این سیر و اسرار نامش چی بود تخم پروری نه همه میدونن بنابراین در همین مورد ما باید اینکه اگر ما هم به رعایت کنیم ما میتوانیم عمری تخمی خود را زیاد کنیم لکن من بار دیگر تاکید کردم که دورگه خاصیتش همین که صفتش بلند نامش چی بود حاصلناکیش بلند چون که ما اگر 300 400 سنت گیریم بعضی وقت تا 1000 سنت میگیرد بنابراین اگر ما دولت‌های خارجی و اگر سفر کرده باشید اگر همین پمیدورایی که اصلا از روی تخمی استحصال کرده شده است و از جهت اکولوژی تازه نرخ وها از مقرری 5-6 مراتب قیمت دارد وقتی که ما همین هوسمند میکنیم ما میتوانیم تخم‌های خود را حمایت کنیم برای این همین آن اگرتکنیکی که در ساحه تخمی پروری موجود است باید حتما رعایت کرده شود تشکر سوال جنبسته من نظر شما همچون یک نفری که متخصص هستید و این موضوع رو بسیار خوب میدونید که در آغاز سخنتان بسیار یک نکته مهم گفتید که تخمی گویم کارکرد شده باید زیر نظارت اون خواجگی تخمی پروری در زمین که شود یعنی رابطه دهقان و اون خواجگی اولین باید مستحکم باید باشد و یک نکته دیگری گفتید که در اون همه نوری های مینرالی سری وقت و به اندازه‌ای که مقرر شده است باید داده شود معلوم است که امروز در شرایط حاضر نرخ نوری های مینرالی خیلی گران شد و مثلا حال اون دهقان و اون خواجگی تخم پروری چی میشود نظر شما به این مسئله البته من یک چیز تاکید کردنی هستم که من حاضر وقتی که خوانش های اقتصادی هم گذراندیم من دهقانا فهمیدم که زیاده از 50-60% محصولاتی که ما میگیریم این همش با واسطه نوری های مینرالی استحصال کرده میشود وقتی که ما نوری مینرالی استفاده نمیبریم ما حاصلناکی از دست میدیم و یک تا استادی بزرگی ما بودن اکادمیک جمانقولov اما اکادمیک جمانقولov میگفتن که از همه بازدهش بلند این نوری مینرالی فرض کنیم برای 100 کیلو پخته استحصال کردم 5 کیلو وای دکار نامش چی بود ازاتی تازه دکار خیلی 100 کیلو پخته 11 سومونی 1100 فروشدگر 16 کیلو سلیتر باشد 100 سوم میشد بنابراین دهقانای ما نترسیده باید حاضرانگی نرخ‌هایم البته من حساب کتاب کردم اگر سال گذشته سایه پختکاری و همین نقطه ب ضرر کریتیسکی точка میگوید به ضرر استحصال کردن پخته سال گذشته اگر 23 سنت باشه اگر امسال حساب قیمت شدنی نوری حساب قیمت شدنی مواد سوخت همین 27 سنت رو آماده رسیدگی برای 30 سنت گرفتن اگر ما 30 سنت گیریم اگر قریب 27 سنتش برای پوشاندن خراجات میره بنابراین وقتی که ما نوری مینرالی استفاده میبریم ما میتوانیم تا 40 تا 50 سنت حاصل گیریم اگر همین فقط دیگه همه کار شدگی کارهای اگرتکنیک شدگی فقط نوری مینرالی دازش بلند کننده کار بنابراین این تجربه جهانی ما باید حتما برای زیاد کردن حاصلناکی زراعت ها برای بلند کردن صفت تخمی همون چند قطعه که عالمه گفته باشد هم فسفر هم کالی هم نوری آزاتی دادن ما حتمی است تشکر آینده این ساحه را چگونه تصور میکنید شما البته برای اون که جمعیت پیش رود برای اون که سلامتی جمعیت خیلی بلند باشد ما باید با تخمی های خودی تامین بدن ما ضرور من اگر شما اگر تخمین کرده باشید اگر حاضر در اکثریت مملکت های دنیا همون ترانس
ва ҳои миллӣ, корпораtsiyaҳои миллӣ, трансмиллӣ бо истеҳсоли дурогаҳо машғул. ин дурогаҳо маҷбур мекунад ки тухмчики худмо пурра барҳам тиму фақат рафта ғуломи ҳамун унҷа шавем. ба ғайр аз ин дар хориҷа мана дар ҷумҳурии мо он тухмиҳое ки ба генашон таъсир расонда шудааст истифода бароиш мо манъ карда шудагӣ. یعنی ГМО манъ карда шудагӣ. Агон аксар вақт деҳқонои мо аз бозор рафта бесертификату беҳичи мегиранд. хавфи истеҳсоли маводи озуқае ки бо ҳамон ба генаш таъсир расонда шудааст пайдо мешавад. ин ба ояндаи миллат ба насли мо таъсири манфӣ мерасонад. бинобар ҳамин мо то тавонистан соҳаи тухмипарвария дастгирӣ кардем мо дар кор ва соҳаи тухмипарварӣ ин аҳамияти бисёр хоса дорад. ҷиҳатҳои бисёр мусбиш хеле зиёд. мана худтон дар бораи ҳамон помидори қатағам меуфтам. ам помидори қатағам нақл кардид. аввал қатағам шуд, амунҷа нашуд қистақоз буромад, а қистақоз овчиқалча буромад, а овчиқалча қирғиз барафт. чунки мо ҳамон ваяша номаши буд сифати тухмия, ҳамон агротехникаи парвариши тухмия вайрон кардем. бинобар ҳамин агар мо ин корро кунем агар ани худомои ҳамаш нақш дар кор. ташаккур. бинандаҳо арҷманд дар минбари коршиносӣ қарор доштанд директори филиали маркази такмили ихтисоси кадрои комплекси агросаноатии донишгоҳи аграрии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Бобоҷон Домулов барои иштирокатон ба шумо ташаккур. шумо раҳмат. бинандаҳои арҷманд барномаро идома медиҳем. барномаи давлатии рушди соҳаи тухмипарварӣ дар чӣ ҳол аст? барои дастгирии ин соҳа боз кадом корҳоро бояд ба сомон расонем? ин аз масоилест ки дар гузориши навбатии ҳамкори мо аз шаҳри Душанбе Эмомалӣ Саидзод баррасӣ шудааст. ҳамроҳ тамошо мекунем. тухмипарварӣ яке аз самтҳои муҳимтарин ва аввалин дараҷаи соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад, ки дар истеҳсолоти кишоварзӣ мавқеи асосиро ишғол мекунад. зиёд кардани истеҳсоли зироатҳои кишоварзӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокии онҳо аз истифода бурдани тухмиҳои хушсифат вобастагӣ дорад. вазифаи асосии хоҷагиҳои тухмипарварӣ таъмин кардани хоҷагиҳо бо тухмиҳои хушсифат аст. бахтовар Сатторов беш аз 10 сол аст ки дар ин қитъаи илмии таҷрибавӣ ба ҳайси ходими илмӣ фаъолият мекунад. ӯ мегӯяд дар ин макон беш аз 70 навъи гандум ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзиро парвариш менамоянд. бахтовар бо устодаш 28 август чанд навъи гандумро инҷо парвариш кард ки имрӯз то зинаи хушабандӣ расидааст. дар ин қитъаи таҷрибавӣ имсол як иқдоми хубро ба миён гузоштем ки яъне аз як замин гирифтани якчанд ҳосил ва мо хостем ки барои дар як сол аз зироати гандум гирифтани 2 ҳосилро мавриди омӯзиш қарор диҳем ва ин корро ҳам кардем. вақте ки мо моҳҳои июн зироати ғалладонагиро ҷамъоварӣ кардем ва дар моҳҳои июл ва август кишти дубораи ин зироатро ба роҳ мондем. парвариши тухмиҳо дар хоҷагиҳои тухмипарварӣ на танҳо барои таъмини бозори дохилӣ, балки барои содирот низ нигаронида мешаванд ва ҳамчунин имконият медиҳанд ки самаранокии соҳа ва даромаднокии истеҳсолот моҳиятан баланд бардошта шавад. Қурбоналӣ Портаев, коршиноси масоили кишоварзӣ, ки солҳои зиёд аст ба омӯзишу парвариши тухмиҳои хушсифат машғул аст, мегӯяд ҳоло дар тамоми бахшҳои зироатпарварии кишоварзии Тоҷикистон 90 адад хоҷагиҳои тухмипарварӣ мавҷуданд, ки тахминан 40-50% тухмиҳои хоҷагии кишоварзиро дар кишвар таъмин мекунад. аммо дар ин баробар чандин тухмиҳои дигаре ҳам ҳаст, ки аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон дастрас карда мешавад. баъзе навъҳои масалан пахта, баъзе навъҳои гандум аз Туркия, аз пахта бошад аз Туркия, инчунин аз ҷумҳурии халқии Чин ба мо ворид мегарданд. ба кадом хусус? ба хусусе ки баъзе навъҳое ки аз он давлатҳо ворид мешаванд каме тезпастар мебошанд. онҳо дар як гектар масалан мо 70,000 ниҳол агар кишт кунем, дар он навъҳое ки масалан аз Чин ворид мегардад, технологияи худи онҳо ҳамин хел аст ки тахминан 500-600 тонни миллион ниҳол дар як гектар кишт карда мешавад ва аз ҳамин ҳисоби миқдори масалан навъҳо ҳамон ниҳолҳои
навҳои пахта онҳо ҳосилноки 35-40 то 50 центнерро ба даст меоранд. Тошали Назруллоев, коршиноси дигари ин соҳа аз Институти зироаткорӣ мегӯяд, тақрибан 65-70% тухмиҳое ки дар хоҷагиҳои ҷумҳурӣ парвариш мешавад, маҳз офаридаи Институти кишоварзӣ аст. имрӯз дар ҷумҳурӣ 90 хоҷагӣ тухмипарварӣ фаъолият мекунад, вале бо баъзи сабабҳо онҳо бисёр яъне ки тухми хусифат истеҳсол кардан наметавонанд, чунки бо хоҷагиҳои бо институтҳои муассисӣ ҳамкорӣ зист надорем мо. Бинобар ҳамин таклиф карда мешавад ки дар ҳар як минтақа бо институтҳои соҳавӣ, бо институтҳои яъне ки аз ҷумла зироаткорӣ бояд кору фаъолият намоянд. ба гуфтаи коршиносони соҳа, боло рафтани арзиши нуриҳои минералӣ ва нарасидани техникаҳо яке аз умдатарин мушкилоти ин соҳа ба шумор меравад. Эмомалӣ Саидзод, махсус барои барномаи хабариву таҳлилии Набзи зиндагӣ. бинандаҳои арҷманд, шумо барномаи иттилоотии таҳлилии Набзи зиндагиро тамошо карда истодед ва мо дар мавзӯи рушди соҳаи тухми парварӣ дар кишвар суҳбат дорем. риёсати кишоварзӣ ин ниҳоди зертобаи вазорати кишоварзӣ аст ки ин соҳаро дар ҳамон минтақа корбарӣ мекунад. ҳайати эҷодии барнома бо масъулони ин ниҳод бобати ин мавзӯъ, бобати ояндаи соҳаи тухми парварӣ дар вилоят як суҳбате доштанд. дар чунин ниҳодҳо одатан одат карданд ки ҳамешагӣ аз дастовард сухан кунанд ва аз камбудӣ камтар сухан мекунанд. аммо ба андешаи мо камбудӣ бояд гуфта шавад то дар оянда он ислоҳ гардад. инак ба он мусоҳиба таваҷҷӯҳ мекунем. пештар барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ барои солҳои 2016-2020 буд ва ҳукумати ҷумҳурӣ лозим донист ки барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ барои солҳои 2021-2025 таҳти рақами 17 аз 3 апрели соли 2021 ба тавассутӣ расонад ва дар ин асно моҳи декабри соли 2021 таҳти рақами 574 қарори раиси вилоят дар бораи тасдиқи барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар вилояти Суғ тасдиқ кардем. ҳоло дар тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ дар шабакаҳои махсуси тухмипарварӣ 20 хоҷагоҳи пахтакори вилоят, 4 хоҷагоҳ ба истеҳсоли картошкаи тухмӣ, 3 хоҷагоҳ ба истеҳсоли тухми гандум, 1 хоҷагоҳ ба истеҳсоли тухми шӯле фаъолият доранд. барои ҳосили соли 2022 кишоварзони вилояти Суғ дар якҷоягӣ бо хоҷагоҳи махсуси тухмипарварӣ захираи пахтии тухми, картошкаи тухми, зироатҳои ғалладонагӣ ба монанди гандум ва ҷави баҳори тирамоҳӣ 100% таъмин карда имрӯзҳо киштукор бо маро идома дорад. албатта пеш аз ҳаминро гуфта ҳастам ки имрӯз тағйирёби иқлим на балки дар Тоҷикистон азиз, балки дар ҳамаи дунё имрӯз тағйирёби иқлим аст. чӣ хеле ки роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии мо, президенти кишвари мо дар ҳамин барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ олимони соҳа, мутахассисони соҳаи кишоварзиро вазифадор карданд ки оид ба тағйирёби иқлим бештар навъҳои нави зироатҳои ғалладонагӣ, пахта, зироатҳои равғандӣ, хӯроки чорво, картошкаро ихтироъ намоянд ки ба ҳаминҳо устувор бошад, яъне ба касалиҳо, ба хушкӣ, ба намӣ устувор бошаду бояд кишоварзон аз ин зарар набинанд. чӣ хеле ки ҳамин деҳқонони пуртаҷриба, олимони соҳаи ҳамин кишоварзӣ мегӯянд ки аввалаш ин ки мо тухми тиллоӣ киш намоем, лекин чорбиниҳои саривақтии парвариши агротехник риоя накунем, мо ҳосили баланд намегирем. мо бояд дар он сурате ки мо ба тухми хушсифат киш кардем, мо бояд меъёри обёрӣ, мисол коркарди байни қатор, озуқдиҳӣ бо меъёри таносубаш, эмин нигоҳ доштан аз касиди ҳашаротҳои зараррасон, мо бояд ҳаматарафа коркар гузорем. баъд аз ҳамон ҳосили баланди дилхоҳ рӯёнда метавонем. барои ҳаминам пеш аз имрӯз филиалҳои суғдии институти зироаткорӣ, он қитоаи навсанҷӣ ки имрӯз ба парвариш ва хоҷагоҳи махсуси тухмипарварӣ ба парвариш истеҳсоли зироатҳои олимони истеҳсоли худӣ дар соҳаи пахтакорӣ мана Хуҷандшафтов, Ориёӣ, Неъмат, Ирам, Дехонбобо, Тезпур мана ва корбарӣ карда истоданд. имрӯз якчанд навъҳои гандум, ҷав, инчунин картошкаи тухмӣ ба монанди Шукрона, Нурнисо, Файзобод ки имрӯз дастранҷи олимони худи тоҷик ҳастанд, мо бисёртар ҳаминҳои истифода бурда ҳосилноки баланд гирифтасем. барномаро идома медиҳем. инак чанд даҳсола аст ки аз рӯи барномаи давлатӣ деҳқон соҳиби замини худаш аст. тухмиро худаш меёбад, ба заминаш худаш онро кишт мекунад ва аз он албатта манфиати
مولوی دیده ایستاده است. عادتاً کار دهقانی پیشگویی نشونده است، زیرا به کار دهقانی همیشگی طبیعت تاثیر خود را رسانیده می ایستد. باد و هوا نامساعد آید، حتی تخمی با صفت هم زیر خاک نابود شده می رود. از این روی طایفه از کشاورزان به پرورش زراعت‌ها در شرایط گرمخانه توصیه داده شدند و اکثر دهقان‌ها علاقه در برابری این فعالیت خود را کشتی خود را در گرمخانه‌ها نیز به راه مانده ایستادند. نوار نوبتی برنامه از خبرنگاری تلویزیونی آزیا افضل بوسولیف بابت این موضوع همراه تماشا می‌کنیم. عبدالقیوم فاضلوف 20 سال می شود که به پرورش پمیدور مشغول است. او میگوید اساساً تغییریابی اقلیم سببگار کاهش یافتن استحصال محصولات و کمچین شدن نوع‌های بهترین پمیدور محلی گشته است. به نظر عبدالقیوم تخمی‌هایی که از خارج آورده می‌شوند از آنها می‌توان تنها همگی یک مرتبه حاصل گرفت. از این لحاظ اکثریت دهقانان از پرورش پمیدور خودداری می‌کنند و یا دیگر نمود محصولات کشاورزی را کشت می‌نمایند. پمیدور سال‌های آخر ما نشداسیم عصبی باد و هوا ویران شوه، لیکن سورت‌های هستند که برای منطقه ما مطابقت شدگی. من خودم سورت‌های تمکه آچقلچه میگم. این تمکه از باباهام آمده ایستاده است. سورت‌های ناز حاصلناکی ناز میدهند. هم برای همون سبب ما همین سورت‌ها رو کش کرده ایستادیم. دیگه سورت‌هایی که از خارجی میبرن چی خیر؟ از دیگه خارجی ها اومدگی ناز، لیکن طعمشون صفتشون جوابگوی نیست است. آنها حاصلناکی ناز میتینن لیکن تخمی نمیتین. متخصصان باشند سبب کم استحصال گشتن پمیدور را با عامل‌های دیگر هم به مانند پیدا شدن کویه‌ها وابسته می‌کنند که در 100 سال یک مرتبه در این یا آن کشور زیاد گشته در عین حاصل بندی ضرر می‌رسانند. کویه همیشه چیز است که شبانه پریده می‌بیاد و تخمش رو می‌گذارد. این طبیعت بیولوژیش همین است. در دوام 38 دقیقه اون تخمینه به کرمینه مبادل می‌گردد. یک تا شپرک نودینه تو 240 تا تخم گذاشتنش ممکن. حساب کنید اگر یک شب آمده 200 تا تخم موند پگاش می‌رید 200 تا 240 تا حلقه کرمینه پیدا میشد. یک گکتار دو گکتار پمیدور رو نابود میکند. عالمان فیلیال انستیتوت باغ و تاکپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت ابراز می‌دارند که با مقصد پیشگیری چنین حالت‌ها و تأمین نمودن کشاورزان با تخم‌های بهترین پیوسته تحقیقات می‌گذرانند. مثلا در این گرمخانه زیاد از 30 نوع پمیدورها را پرورش نموده کارهای علمی کرده ایستادند. 2 نوع آن را برای سنجش به ساختارهای داخلدار پیشنهاد کردند که آنها نوع‌های خوب جمع و مجمع می‌باشند. مقصد ما هم توصیه برای خلق، برای خواجگی هایی که دهقانی میکنند که همین نوع بهترین هم از جهتی حاصلناکی هم از جهتی ترانسپورتابل نمیگن کشانیدن به یک جایی وای برای طلبات بازارگانی وای هم باد و هوا همه جهت همین چیزی ما آموخته شدیم. همزمان در این انستیتوت عالمان و متخصصان دیگر نوع‌های تخمی‌ها را نیز مورد سنجش و پژوهش قرار دادند که یکی از آنها تخمی کارتوشکا میباشد. در این قطعه 4 نمود کارتوشکا پرورش کرده می شود. آلایدین، ژوکوفسکی باروقتی، پیکاسو و نیوسکی. خیلی که دیده ایستادیم در شرایط وادگی زیر پلونکا کارتوشکی باروقتی حاصل خوبی بلند گرفته می شود. عالمانی همین فیلیال کارهای نظررس گذراننده ایستادند. عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن زمین و در این زمینه بلند برداشتن حاصلناکی یکی از هدفهای استراتژی دولت محسوب یافته تأمین امنیت عضوقواری در مملکت باشد یکی از مسئله‌های افضلیتناک شمرده می شود. در این باره قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اوید بر رشد ساحه‌های تخم پروری برای سالهای 2021-2025 بهره بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی به توسعه رسیده است. بنا به اطلاع متصدیان با مقصد رشد ساحه لایحه بانک جهانی تحت عنوان بلند برداشتن استواری کشاورزی عملی گردیده ایستاده است که مطابق آن خواجگی‌های تخم پرور برای وارد کردن تخم‌های خوش صفت و پرزور کردن بعضی ماده و تکنیکی دستگیری می‌یابند.
طبق معلومات مسئولین سرایوسته کشاورزی ولایت سوخت، عین حال در ولایت نزدیک 30 خواجگی‌های تخم پروری موجود بوده، در این سمت از جانب آنها کارهای نظررس به انجام رسانیده می‌شوند. در سال 2022 کشاورزان با تخمی‌های خوش صفت پخته، زراعت‌های غله‌دانگی‌ها، شاله و کارتوشکا پورا تأمین هستند، اما تغییریابی اقلیم به کار دهقانان بی تاثیر نخواهد بود. در همین برنامه قبولگردی حکومت جمهوری تاجیکستان آمده است که باید علمان سایه کشاورزی نوهای نو آفرینگی باید به کسلی حشرات‌های در از استوار و به همین تغییرات اقلیم استوار باشند. همین وظیفه گذاری کرده شده است. من امید است که امروز علمان ما برای همین اختراع کردن همین نوها بسیار کاربری میکنند. و دیگر مسئله که امروز هست باید به هوسمندگردانی کادرهای جوان که امروز ما نیاز داریم. طوری که گفته می شود برای دریافت تخمی های بهترین زراعت و نهال ها از جانب علمان و متخصصان پیوسته کاربری ادامه دارد، اما تا کجا در این سمت موفقیت به دست می آید به این سوال تنها وقت پاسخ خواهد داد. گزارش افضل باسلیف، ولی جان دسمتوف، آزیا. بیننده های ارجمند، موضوع رشد ساحه تخم پروری بسا دامنه‌دار است و ما در این برنامه بیشتر در مسئله های عمومی این موضوع ایستاده گذاشتیم. برای شناختن صفت تخمی ها، لابراتوری های فنی که موافق به تکنولوژی معاصر است باید فراهم آورده شود. تا هنوز هم کسی گفته نمیتواند که یا جدا کرده هم نمیتواند که گیمیا به انسان ضرر دارد یا فایده و اون کدام تخمی گیمیا است. ما حتما در برنامه های من بعده بابت این موضوع بازم برمیگردیم، زیرا اطراف این موضوع بازم گفتنی های زیاد است. این برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی بود. خیر، خانه آباد و سربلند و سلامت باشید. موضوع آینده برنامه نبض زندگی با مسئله مبارزه با ضرررسان‌های کشاورزی بخشیده می شود. تا کجا چاره‌های پیشگیری از حشرات‌های ضرررسان برای محصولات خارجی قشلاق منفعت بخش است؟ در حالت دچار شوی به این حادثه طبیعی چی باید کرد؟ نبض زندگی با این مسئله روی آورده در برنامه نوبتی این موضوع را تحلیل می‌کند.